Aktar minn 75% tal-istudenti postsekondarji u terzjarji jivvjaġġaw bit-trasport pubbliku. Dan ħareġ minn studju li għamlet il-Malta Public Transport fi frar u Marzu li sar fost 2000 student li attendu fost l-oħrajn l-Università, il-Junior College, l-MCAST u skejjel oħra f'dan il-livell ta' edukazzjoni. F'dan l-istudju ħareġ li l-maġġoranza tal-istudenti jużaw it-trasport pubbliku biex imorru l-iskola, filwaqt li 65% tal-istudenti jisostnu li jużaw it-trasport pubbliku kuljum fl-aħħar 6 xhur. L-istudju jgħid ukoll il-maġġoranza tal-istudenti qalu li jkunu lesti jimxu 5 minuti żejda biex imorru fuq stage li fih tal-linja tasal aktar malajr u r-rotta tkun waħda diretta. F'dan l-istudju ġie nnotat ukoll li hemm 90% tal-istudenti li lesti jużaw it-trasport pubbliku aktar jekk il-ħinijiet tal-vjaġġ jonqsu b'25%. Il-Malta Public Transport qalet li dan l-istudju jindika li d-domanda trasport pubbliku se tiżdied jekk il-karozzi tal-linja ikunu aktar frekwenti u jieħdu inqas ħin biex jaslu minn post tal ieħor.